Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Kedam tang chitini phaisir kep ani United Student Union of Karbi Anglong asonga tumpen 15 Finance Commission atangka Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong arlo long sir kep Municipal Board along kaching thurasai ke claim kedam pami midet aputhak retar lipon. Kedam tanga porahut usuka songpen ke EC Principal Secretary Deputy Director Town and Country Planning aphan apong pinpura lo sutami pipajir ponlo. Bonta bang so puthak thangnat asai kideng thekpon long ledet ajok usuka songpen kedam tang chitini phaisir kep ani dispur rong sopi anpali damsi Principal Secretary to Chief Minister Chairman 7 Assam State Finance Commission Secretary Hills Area Department aphan pinpura lo bajir damlo. Lasilong Sirkep Municipal Board along 15 Finance Commission atangkapen kaching thurasai ke claim kedam pami midet along adai ke dovek atumaphan sodak kangsai padoponang jipusi usuka tiripia me amepu bibison terona hinpen kongchun bang jintu hajarika tumpen sodak ningjepon আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ সমস্যা লৈ যেটো কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো 50 ফাইনেন্সৰ নামত যেটো আৱৰ্তন হৈছিল 2020 বৰ্ষৰ পৰা 24 লোকে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ যেটো 50 ফাইনেন্সৰ নামত যেটো আৱৰ্তন হৈছিল কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিছো যে কোনো 50 ফাইনেন্সৰ কোনো কাম আমি কাৰ্বি আংলঙৰ লক্ষ্য কৰা পোৱা নাই সেয়ে আজি আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আমি বিভিন্ন অথৰিটিক আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছো যে কাৰ্বি আংলঙৰ 50 ফাইনেন্সৰ নামত বাপক এটা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী এটা হৈ আছে সেয়ে আজি কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাত আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ এগেইনষ্টে আজি আমি যোনবিলাক লক্ষ্য কৰা পাইছো যে এইকাৰণে আজি আমি ডিসপুট কৰ্তৃপক্ষসকলক আজি ফাইনেন্সৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰলৈকে আমি প্ৰত্যেককে এখন লেটাৰ দিছো কাৰ্বি আংলঙৰ 50 ফাইনেন্সৰ নামত ইমিডিয়েটলি যাতে তদন্ত হ'বলৈ ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে আৰু যোন অকল দুৰ্খী আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ আইনী প্ৰচেছত তেওঁলোকক কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো। News Report KTV News. Kedam tang chitini phaisir kepani lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlopon Dolamara Northern Range pen patrolling dambom aporahut Bogoram tok biarong arai kiling rongman along nam pipen nangke pasun tang bank troket sosi kang hot hengpi kenepon lo. Karbi Anglong lake serang long pukachi pudama thai jumbo mason lo athe thengpi theng phangla pen kapreka son setami nang birbo mason si nang manlo nona por thengpi ke rok misin ke do kokajok thengpi theng phang ki berde ji anangring thetana son si nang manlo lason si kedam tang ni phai truck siani dolamara forest sai khiatum ami thanga sai mate patrolling ka cheklem dam bom aporahut bogoram tok biarong arai kiling rongman along nam pi penang ke pasun tang jet rocket sosi athengpi abui theklong si tong se kot pen range an pondet lo la solong hithiador along suri cap inkoi aphai anlong jipusi Dolamara forest range pen nang pachini pon la so la thengpia joini litom abatai tai litom ni ta ini accident la dulu kasi la kuya pu tak ni to mai himtan pun anke je bian dia pha sing lo bodi la solong Dolamara forest sai khia tum pen soda pen pachini pon kedam tang an ani tami thengpi pen lamki klang biga sonlo la si la haya lamki ke pa videt ji phan Dolamara forest range pen chirok tok ti doji la si la hai along me thang pen amati chirenang ji pisi pachini pon tumi dik pilani la ma hat tarigami aju mili hinten la ni staff company tom patrolling toilo aju prai bagi hini malam la la kana to patrolling nambam api tok biarong arai mogram tok biarong arai tingpi ingsom ni thakal lo amala soni bangge ingting lo diwan jawa sai ta lo monsita uthothani niltum patumi lo pai bagi ni apor gari hire kurisi eto the pian mani apena the pia piece ke 65 ta do ko laben government na value ke la thanda dagali mane la batam khai ni hema pha 10-12,000 bagi government thing PPP thing ke bisi la jamu ko ala la merka jangni
Kante halata bakuram tok bi arong arai pede diring abit penti de bokti lo halada abit tum chini dat asan si diring ma. Lason lo ne nili ke kai ta khobor pigar na to. Ye aju nang tu analu tu chole chole analu. Aju analu tu chole chole aju ta nang tum kai ta duty. Dak hem intum kem do yadu lang mi patadu adak sidoni bule kai ta pigar. Diring pen Thompson terang report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.